Inti mi yale mo na mi friend ga say mi yale o si ono na ya mi busuane ana. Inti mi koton asade na mi di kot sa mi ho yale. Inti yale ni mu no na mi ntimi yale akola mi ntimi nya hwe ma no. Inti mi anti oba no se o the way ade ni ye o no paper wanim. Kafra paper wanim. Mama Tess ho din kukudro fo ba paper wanim. Kafra mi anti ba no se the way ade ni ye o no mi fa akola no nko no moti kofo idi agogo e ho no network share da enye papa wo ho enti odi akra no koye no na me friend ka chan se akra no wonte mi chen bi no oti mi anti ho enti sa 100 cedis no odi mam no na odi mam mi sister akra so okodru ho no 2 months ansa no man 100 cedis ba ono no oni ba enti won fa ho onjue no echi no se akra no ye dan ya obekọ ni papa obeba ye ho nti ono so boa mi bia enye hwe afi de Christmas we na me auntie ni frɛ me say bra na frɛ no say obeji akola no na akola na be di Christmas wo no akola no o mu di Christmas ni wi a ode akola no beba na me see you nti eye na me ka che me auntie say me akola no nko no see you enye hwe akola no wo ye dan eye ni papa no wo se we hu ni ba cha ma ni nko na me see you na me auntie ka che me say esisi ni so say brad boka kwaji akola no nti mi nso mi fa akola no nko na ye nko di 3 days wo na ye na mi ka ja mi ante se mi ni be ma nete na mi nko di 3 days wo be ma foforo ho ayem ba papa ho ukura uni be ma yire ni mi a umpene nti mi nko nti ye wonu ya mi wafa baby o ya ata na mi friend ka chense BBC ni say nti ye fa ni say mi yale nti o be fa akola no ko ma ni papa na ye di Christmas wi a onu anko kwaji akola ni mblem onu o see you ampa brani ba akra na me ba no so onko na me krokro na no koi ye di Christmas wi a ye friend o say akra no ba ye no o bisa na twi a onte o bisa no brefo a onte nti we sizi akra no o de ni kusku ana me say o de ni kusku sai ye ko sizi akwala o de ni kusku ana me say o de ni kusku sai ye ko fo ye wa memre tu ukra ugina hon unim papa unim ni mam efie poti a me free nkra unim ho na wo beja akra na na me ka chese na wo beja akra se blodo bisa o se ya ma ya medidi na na se ya se medidi wate na me ba no wo be fa ne se blodo keke na wo hu obi na wo be fa akra ndia me mpone fa me ba bleme o so fa akra ne mba mi yam shishe mi ntimi na sister mi ye kasi o fete Christmas mi da mi na inti na me say me kwa report asem no aye Akoma 87.9 Akoma munsem ebrena aso samodehye nana ya Owusuaa mede eba beso me ne maboafo obia aginedwa obia tenase kama aye ba beso ene ya Wednesday midweek sani ada me kano no midweek ni dru say ya wo dwumade bi di weekend no a na ese wo keka ho mehu sa no pay queen drew office na wo ye welfare nso chani enfa ni fufu amama so maye ti midweek drew say na ese mo amuntu am welfare ni nyina ye damo enti no midweek na so sanso na ye kwa weekend ni mu na no papa nso be counseling ene kro betenase ene otenase ochina betenase enti no midweek no so na bila beba bebo empanyimfo atenase weekend no nese ni nyina wo hwehwe ni playlist ato honom na bila nso obejeje nso abode we yi ase madam ma amoye yi ya mo MC me producer ye ase MC o oye yi ase MC me wanwa se ya mo mfre no oye yi ase MC pa ene ya mo mpene no me producer enti no ya mo mfre no obeje kakro ne jollof no oba na ma ne jollof kam ene oma ne fufu de ene odu sika kra be che on charge o enti na tiefo ene ya midweek sani amekano no wa obi a oya bride weekend na ese o keka no ho bomu ana ne facials ne pedicure mama cure sister cure no mo ye ni nyina midweek na mu no enkranfo de midweek no mo start chilling no Ontario mu ne ma temu eni GH boy no
edru midweek say ya eno mo ka mo hu bom amisti na mo de na hwim enti atiefo ena midweek ukuadafo nyina me maame abawa na edikan me mamu nyina happy birthday kua ne kwakufo Timothy oye kwaku enti no happy birthday nkoma Wednesday bonds ene wa wudi birthday nso nyankopon onhira na omma wo enkwa tenten Sofo Atenase, Sofo Reverend Sia Apa Life Atenase, Sansa na Queen Sabi Debra Dabanka Watenase, Fresh Boy Papa J Watenase, Sanso ena Adwa Fati Peggy, Ononso so Atenase, na Nabila Bo Mechidom, Sanso so ena Kwejo Spatus, Pasi mame nkamba akuna enu amekan no, enya sa girls ni jano, course na eba no. Mi gujano don't call me na midweek. Kwajo ejana so. Sanso ana fia nyina ya Rastaman ya ba akope. Media January nyina Rastaman anu ho ofe wo mu no. Kwesi Beluchi. Ono na de meda screens no so ama me ho ayefe no. Beluchi ene ze awa chebesu. Ma first is I am a personal manager. O manage me. I don't like it. On change you once some no famen ko sports me per sports ho. E tie from patcho akoma mu nsem ni yedam live e wo Facebook so na YouTube ni yedam onua TV me dem pa mo ya mu screenshot send me nyina me dam asepa why e mu screenshot sa mo share na mo comment eno ne ede be judge no enti anopansa na mekọ mabedafo ho no mamenkanfo dank herbal complex emmaw enamu yare bia say ye gonorrhea syphilis ene de keka ho woni oba da wie de ene ese wote ho no ma unse enani bi wo ho no ma na ya midweek enti metimi aka dog bi wo ho no na wo gi a utifia na asresre by heart na sa osresre sa osresre obi anka asresre miensi na asresre de course no de wa oside ma wo no eno no kai na asresre enko kai na enko pusa obe o de akai so no wada na pusa obe bi enye yare kodank herbal complex wonomo na omo nsawo yade no mekan obi abehwe me namu de ede do ya say react wa na uhira nipa no na odome na de na akoye something which is there enti me pacho omo echi akwan ewo Kumasi Pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School no udru ho no ma obehu so omo board no kura si kwan no kama na say frɛ omo ewo 0266 593330 0266593330 and I say 0244 017556 0244 017556 and I say baby yeton enuro bia ubenya bank for enuro no edu ho no mo pa geno pafu pa wati on ton so anom na enya adwuma Tino Power Specialist Herbal Clinic another hospital ena eto nensa frɛ say hepatitis A B C D any E ni nyina fabra na fa bedan wo mo liver problems ni nyina fabra sciatica wuntini emu abubuo ulcer ene wo kompo na efu a wo meni ase no tutu anamo na kofe yase lake kwantimpon no Josbo filling station ho na no udruwa ubehu Power Specialist Herbal Hospital ho na wakwakwaje wayaresha ama wonso so wo ho ato Kumasi asem na meken na nkran de obehu omo kwabenya poku ase ACP kwantimpon na so main road na so ho na ubehu omo Takrade Alaji Estate Anaji Estate opposite Anaji MA Primary School ho ena ubehu omo na omu nu ewo dwaman so a baby a obekobi obenya bi ato eye edu ya herbal malames Habaten herbal mixture ene ne powder drika g eno ne di boys na asem yima mosa no
ni sisi fia sa ahoma jirika jirina na ode ye sa na spatus nso kenken kwa jirika jiri cough care herbal mixture sanso na edu ya herbal tonic obenya ni nyina nu papa nyina bi ato ewo misty herbal apidank fridimens dani herbal ene die keka ho nyina obenya bi ato power specialist herbal hospital ewo 0244 54422 0244 544422 and I say 0200 383831 0200 383831. Hey, grow fine. My spiritual a draw. They say my ho fe draw minimum ama me ho ayefe eye grow fine herbal tonic. Ene si table isu fefefe mo amunim grow fine mpamocho enie aha wo kwoto na se ntise ya koko na ho na se ntro ye na ntise ya me patro enye grow fine eno ye grow bad we na ye grow fine original grow fine wo kwoto ahwe say ena etie grow fine aso ye na madri enti se untimi nidie wo de wudidi a eduane enye wo de bia na wanumu ato wo sorry ase wo nsa ne wo nan eye wutitiriti wuntimi na wo da sorry nso ase ya bo me patro ni nyina no emwa first no me kwa afichira me madwuma o be nei me kwa afichira mitimi betena manim ensesa first no na manim aye jobri sese bi odwan ya yabo na ba enso sise me ba mete ha na me sresre ni nyina eye grow fine won te yaw wo ebanso a flow kama ma chese wa hu se me flow ma me ho ato me wutinu se owiye nso na nonom to aso na aye kama me skin me nsra obi onimi bi anim se me nsra grow fine na mennom me fu atwi nyina grow fine ti me pa acho won so pe grow fine echira kwan nenonom na chese wo ho ensisi wo ho so ubenya bia to wo baabia hyeta baabia we fichire kura tese ka ne di twam grow fine odende enkwala no kura de na yi ne dance challenge aba as you say ye grow fine dance challenge enti me pacho grow fine opebi echira kwan ne no misty herbal colinac smart herbal fridimens apidank pure leaf ena diaka ni nyina ubenya bi ato Fred digital herbal clinic ewo 0244596532 0244596532 omo echira kwan ewo Kumasi Amakom roundabout eben Bank of Africa eho ena ubehu omo Queen Obaya Sabi Dabra Dabanka Mrs. Chia ukunu na ye kama hey odo Dabanka mechia wo ba menna okatechi okatachie be men na mechia America wono nam fufuo nya Virginia fo mo wife ena mechia mo kwensabi anopa mi se Awurade nsra be fa na to he mo bo na ya sa wo ho ye wo de tu se mi bo dia be wa wo ka be betechie na che se wo na dia ensenchire ni isi enti ya na na dollar be so ana what ase me je mo ba ya month ma so me space emfa ma me space ba ya akra bone me de to mama bibi aboko me adum Virginia for Joso enti ase omo wife Reverend Sia Apa Life, how are you doing? I'm good. I like your shirt. Also like your dress very well. You like my dress? Yeah. What do you like about it? Oh, everything. Okay. The inside one. This one? Yeah. Okay. A saying. Who is saying A? There be so with your asset. Who say G? Who say A? Oh, omo say me brofo bi American brofo si A. A. One can A no kwa English. Come here be ka kwa say. Man nya na dwen se mfimfi ho de no na wo ka. Are na
the black one, you mean the black one? Oh, say what you like. Not everything. And you'll be feelings, can feelings. On the Obo had dear friend and effect. Now, maybe a dear friend. So this one, you like this one? Has everything. Okay, it looks sexy. Sexy and fantabruta and fantastic and officially bonded sunded. Which young omranti Breman Kabawami? Oh, and a cross and pound. Other wolf one. And I did done it. Come and you send me one kind. Some Kawadi and Anabila Nes or Dijana. Oh, send Anabila dear or no one what I said that. Ah, wouldn't let the uncommon. Men shed on in home. But what shed the chrono? Ah, Winyami Abba one. Papa Kabe any fear ka credi and Abba Yeme, Cassia. Oh, Paddy. And come me pay if you could at times and I may no baby a share. Bempah or Tia warriors, okay. Beside your band and need him. Why, yeah, I will be who say, I dear, what's a Ghana for no? My warrior, no be the sure about 12. Now, some idea and quay, me trimmy and quay, Mempesa, the obey be on Sonny Penny. Or more bands of baby, dig your love for Nabomeka. And you're no going. Chese, what Gian or Jibia Kofi. Obeti envelope ano na ye 5 cd. Enkoyi. Ti mempen santin ka de kakra bi. Okay, said the open be any problem. Ene enem Papa George o hwe me ne abawa mo mpem dancing shoes. Na enche. Be so for na ha metin aye. Oh. So for ma me no. Ade bi eni ho wa asase we so a oye wadwene so be ya woni. Mintimi wo ho. Say na binom nya soft mama. But no met my dana soft mama. Okay. And the ones who beat my I can be a soft mama. Oh. I see everything you can be. Me, I'll take the title. You take the title. Yes. Hey. I'll use it to do my hair. I want to use it to change my hair. To change your hair. Yeah, and I'll be going for holidays. Hey. Yes. And then I'm sorry no good. Yes, yes, sorry no. We come to the chapter na basa. No offense there no the way is park ranti ani fufuo ne aponche no fo ne de. Anya easy. Baby I sorry no good me ne me ofe be bo form. Me come to the. Susuro. Ebusi afọ quick credit say omonya quick credit biem. Nemomu omo ye bills micro credits omo system ni mu for over 15 years. Enti me pa cho say o pese we improve we adwuma o pese kaye bibi wo dwaton de o pese ka hyemu kena wada o ma pe tutu america na bra bills micro credits na eni omo medin sawoso ma men kai o say bills micro credits omo ma loan ewo phone so anaso obi anfa phone for wa tutu anamon na ko omo offices na ekọ na eni omo ndi nkomo na bibia entutu na akwan mu jojojojo emma agbozo herbal clinic agbozo oka typhoid fever si agbozo junsoya agbozo STDs agbozo waist problems sisi yade no agbozo so for ye sisi hu adwuma na me de mpesisi mu den enti ko agbozo epeja ni mu ne mpeja yi papa ko agbozo na me de receipt na ba betena ha ka akira ahwefo ne matiefuo nyina enti no meka se break and loose nkwa na aye we the boy ni na say fanso a 1 minute they say queen emu odin ana emu omre say meme ya okra so yitum den pa eche nyamedua du pe me kra pa ojitum pa okay ene na enche me de nyinsa be sha papa enti what low sperm count agbozo herbal na obeko omachi akwan ewo de chem so old insurance junction ewo na wo behu agbozo ewo kumase hanom se omo numbers no 0553417752 0553417752 anase akra kwashimman 0241750282 0241750282 agbozo aduafa ati nana ya ise me kwa aware eja o
say me mo PhD wo su jadiem e ko taware so de mu odin me de me mete ho no me pede ho jo me pede me toso ka me ye o maid ube da bi me mfa maid o pede obebo o da bi me mpe maid me mpe aware ho do mpe second wife no nsia mo second wife third wife fourth wife fifth wife eno na me pe first wife no de ya na ensem wo mu se me ko sisi wo ne ma me amesi second wife dey see me ai pacho edu aware de me yiwa ma second wife de wonta nya adwuma sa be ma na mobra ne me che na me ko bo sika de metimi de ama me ko bo second wife de unze first wife no be ma na mobra first wife ne ye de begu no so okay enti me de bedi wafo no to ko kire okrache powers ni ko di na ma dress okay ai o hot say nyame adum me ho nyame adum enne pa na me hu se ampa grow fine ye me ho adwuma sawo enne se me eti he ya manim nya ebusan yi de is a grow fine ye drew grow fine is a grow fine na den na ekoso ya ba ni ya ni aba amanfo nsɛmti ne ete ha ye ka so ye ka ne asiesie ni aye ne yie nye se be kasa kwade asɔre akotena ye fie enti ye hwede nyankopɔn na wo twe so de be kwa kwakodu ene ye midweek enti no enche obekɔ akoye service home service obeye ne den ni nyina ka adwuma no ho bi okay ye danyame ase ene na covi organic tiger nut extra fine powder ene wie me kamfo amount ti say de dia me didie me si me nura me spiritual nura na ye de si he o na we ne de ye aduane me di ni sa Tom Brown me di ni sa Tom Brown ye kama de na me nim say first time me be di na me nim say on fa sugar ni bibia ntum na enye de but atadwe na nka say de enti me pa cho covi organic tiger nut extra fine powder no ni ti a wa ye atadwe a ya ye ne sam a wa wu bedi wo nre na wo mpungu wei wudi ni nyina na esiesie wa ye wo honam ejuma enti vitamins bebre wom vitamin A, B1, B6 and C sanso na minerals bebre wom calcium, iron, potassium, zinc and sodium na busu sei ebe mepacho eboa digestive system eboa ma pressure no eba from sanso so na eye anti-aging mama ya fefefe no eye covi organic tiger nut extra fine powder eboa ema wo sote senia wo pe no pepepe sanso na ema ne emema e boost libido be ma bi wo hono ma anaso ba bi waje se ni kogina abrepa junction be pono so na wo na se Sophia trotro na battery nye anase ne starter nye na wo na ye ansa je so mpacho ba de ye so mu a ese oje so boko se Range Rover Velar enye so te se Sophia trotro tanwenwenwe be ma no nya ho adaje me pa ucho enti no mompe covi organic tiger nut echira kwan sanso na eba ma apemfo ene wona wo ma no fo fi se oyeye ma me no ho adwuma no na eye abofra no so ehu adwuma enti me pa cho hihye omo echira kwan obenya bi ato ewo premium nutritional we national na nutritional beluchi oba bu me pe ne me pacho premium nutritional limited sanso na poku trading for the men's about edum wisdom amache supermarket ewo Tech Junction taxi rank we na ubenya bi ato anase open dodo etu afre wo mo ewo 0200777277 0200777277 anase 0505408862 0505408862 yenkodi enkomo embra yeba toaso na emomansa na no maminkai o se da ni da nyina me betena ha na me ho ye fe ya boafo bi ene ka omo hu bom ema me ho eye fe enti ewie matare ehye me eye global juicy ena ede fabric edom me ai makachiro se ne usika tie bi akọ global juicy ho a
ubenya fabrics ni bi apam ubenya bi nso so akoton ama won nso so no wenya bi edidi enti eya ahwehwe Glow by Juicy ekira kwan ewo Accra na emom wo Kumasi ba bi awo bia no omo ye deliveries omo numbers no eye 0557 156652 0557 156652 ofra omo beje wo so ye adwume ya e bi apese ne ye twetwe nkomo anasa o kan wa asem bi kire numbers no eye 0530507849 0530507849 eja mpacho mo akwaba mpacho na bibia bokọ de mpacho wudin eya na wa ma wonne so kakra ma me wonne no ayete se ne esi no kafra eya na wemiem kakra wemia wani emiem kakra ma me na me ne matiefo ne yahwefo etimi ate won kan yie me dase me pacho wudin Efrem Joseph Opon Mr. Joseph Opon mpacho free him ne ba e wadawo ma tikrum ya oh tikrum okay mpacho na den ne do wato am ewie yi oni bia nim nse na me dofu bi wo wasa okay now you kwiani still cry we kwiani okay na ni masas bi ma obi yemienche biem mpacho di oyen oye wie mi chefu no okay ete se mi chefu no nkola mo nko chefu mo ye fu di ki na chi ne passe me ko na papa ya na ba se oye se voice ne de eye miemu kakra papa ne ye se obaje fu no ye mi encha de wonne no wo de afuo ni man ne do no ye mi enche no aso ama mache okay ye chewie eche se mi chefa na wo bi se ye chire ne ni para ho no hwe ni ye nhweso ampacho na papa na me de afuo mu anu on so to koko krachi okay o sa do fu bi on wa je mi de no kra ye mi enche eche se eche ya Indian. I chased the minima papa near Conan Kui. I say a phone. I must to be perceived. Nothing, unyesika wu, and then so send your open. A surprise of be uncle, be banco, and so I'll meet you. Ban say so better, I'm so happy. So when I hear me, and I'll pray and I must say, I was over to the mama. Me for for 10,000 100 million and quantity scan. Yes, that's what making 2019, yeah, 5 years ago and 7 years. 5 years ago. I just have a toy. Or 12 no. Second chairman. One of friends of his camera, one of the 10 million. Nti yenhwe se wo di afuo no man na oso obeto no o sha ase otua ne sen na me come okay ki udi ka tua no tua 10 million out of 10,000 o ma 1,000 Ghana aka 9,000 na me nko ho ina me ni akora bi so abeso na ko nya de no ina premi ya papa tete ho a wo mu a me frɛ no a me Japan di baba papa so wanyini obechen o kakra eja me pacho eni diemu unfie ni ye be sen sisi zara mimi wo 81 pacho oni o hu fe pa na kese eja me de mano ti o mano be tua 10 million first wa tua 10 million actually what 5 million o ba am sa jakapo de o ye million mani nyo e wo de ntia ma me tono asno de ma ho this guy sure for one in makola bi fi mikromo muso do obi o ba no 5 million esa ko 20 million okay 8 no na me kim no a we friend so me ba cha Japan chan ko am de baba that's even baba afere de ko ba se ni kura hu ni hu ni bawu di sikaro anya di obenya ni se am se aja
sana wo ya me papa me ne keka ya akire be afi ba ko ni kakra ni o anu de phone so o de 20 million nice I 4000 okay naja sasa anu utia na asemi sika no oh na kire wasadi 20,000 aba na ko 60 million as a 40 aka no etwe papa ba bia ntwe afede ya me free phone no kura no anko eni so ya bo ana du ene kura de ya kura ma friend Bempah nso de bia me friend anko de bia me friend anko na se de bi papa ezima mpe kwa bia mfa na mfa so misika mi sanka nti ya mfa nura mo ya ibi e wa ha na pon ye na me frɛ na anti bi de frɛ fa ana ode wa ha in la no mami eza me de frɛ na be me am se papa we o ye se ya me bo ane embra mi kura mi se na papa na se mo ya se mi be dura ba 8 abetra sa na fe na mo dia ba ti ma se papa musika na me hia ni manso musika ni ya sepia na your friend is obi a woni na aye ejuma na so do wafu ama na waye domie nche waye afuo no kama ama mwache na odi ama obi wanye ne no so obeto na me patro ne voice ni nti na me bobbo so point ne se ne be ya mo beti ase na waton afuo na ama no because omo a wodi mo nhweso no na omo nye ne yie na wo se ne me ton ma de entie sign relationship ana wo ne de oye domie nche ni ntem nti no so ne efa no 10,000 meje mu ama ofufufo eje afuo no ekes na be sen kes no 4.5 4 to 5 nti nka wo ton kwa nka nya 10,000 kenya 10,000 nti relationship wo ni ntem nti wo se eja fan 10,000 mama na efa se wo be dua bia so be ye den o me di amount sa because se ne na mi tie no ese onu na ma we kura nyina aba nka wo mfa ne meduru ha dabi na eja wo ton ama no ka se ohia sika na se wo ka se o minua no minimum nti wo de ma me 10,000 kwan a obefa so obetua bia ha me dunya bia odi bia ba onya bia e bia one ne ko san hyehyeye ba jo de mi na nko ne sa one na nko ne sa one ne ko se ontua usika ma na afuo no minua panyini de kiri ma mi ne me okay ako ya fa so ma me ho na me ko ye oh wasa ho mpacho wasa hin fa potin oh ya flow area 7 wasa manfi okọ ya udu se be ko ya ofa sabe asanko kwan no so bo no area 7 oh wa ya say area 7 at area 7 into bra penyi ama mi ni anu kra owu ye 2 years ni papa ya kra ntimi ama ho se mi ni ana defo no ma mi na so mi papa ya kra ntimi ama ho se mi anu kra na me ba ma be chia na BBC da ada na makom mi na nko ntakwa se o pese se pese o fa ayi kwa so pese de aka o fa de kwa timi ntiaze ka me fa na ma da kwa no de mi nam so na ma mi ense da bi papa se ma fra fa kwa we so ma nko ji what it about 30 million ya okay o okay so e baby kura on wo betumi afade at address bia yo so yes ni se o no o be fa sa na kan me ka sa o se na aka 4,000 o san bra o 1,000 fofora na 4,000 aka ni 1,000 ni wa no na fuma enti sanya papa na esie no ohu watua sika na sope sika so de otu etia na sa na ese wase no ti papa ye ka na asemi ni din de sen e frɛ no ni na ko ebe akapo na kuyo akapo wa ya nwere akapo na ye din ankasa na nickname ye din wo nti Mr. Steven Akapo same Steven Akapo
Sa it has of Fred Kujo and for the Kujo. Not what toy for na man say be a dancing maybe or watching a boon to me cohort and now say be near oh a brandy me Thomas as a man at 10,000 me patrol not dancing full room about your and I cracked that so got what you can be. I cracked out so. I don't want to be. I'm offering want to be in style side. In tons as him, I flew man. Now when they cancel, went to me down. They ain't any down. I didn't know who shower when you down, sir. And that's quite quiet me for some. And the man who said me that. If I don't craft him for now. On fire. A brown's winning in the now, same one, my friend. Friend of our no, my mark already have been more between fear. Fantini, I'm doing no man's own friend. Afraid of Papa Piki. Papa teacher me Casaya. Oh, no phone. Who won't say, yeah, what should be an answer? Bibi sana ama won't mean to your sicana. No, Father, say I hope you crown. So, friend coming with me. And I'm not for a fool's crown from me. To be a minute, say anything in Tinabia. I'm an ambassador. What am I from our own fa? And I was home from carrying Kirby. I guess my mother can no person. Or person. Producer, don't me and Charles in be a moon. Tino. No friend, one sacre. My lady, a friend of Bempah. Yeah, no offer. So we be a different number. Different number. Your Bempah. Or mobile friend, am I? Oh. Royal Homeopathic Clinic, now almost almost promotion. Promotion change chat. Kwaso, Royal Homeopathic Clinic. Or say for 50 Ghana cedis, budget card. Na enya free consultation, free labs, free diagnosis, also and a free massage. Na bibia enkoso emmawo medofwe hwehwe omochi akwan ewo ultimate Monique Junction ai eho na obehu omo ewo Kumase ya Accra Madina Asalebotwe Tachiman Blue Cross Ben Faith Baptist Church sanso so na mamenkai wo so omo ye adwuma efri ejuada kosi memeneda 7:30 AM to 7:30 PM. Mr. From 0242951005 0242951005 and I say 0204496212 0204496212 na omo enje oso ye boy homodin na say yensa ebeka akako ana akapo unafo ni correct me wa ha yima mo efo sa ho ye yima efo yima ohun ye de ewusiafo ayenko covid ase ayenko di nkomo na the same baza me ka kira ne say ade ande ode na covid de wa mezi di ne say you know we di ba ko 3 days o I slow dey di so ene ayu omojeji we kire wa ntimi amani boss on the other brand many boss na ezaka one pack pe slow kwajo se sai kwa chedi kwajo de ado koma age on fama de brand me se omo nya aniji a omo tumi bua ma ye adwuma me ye adwuma na nka wo na wo ko didi a na status oje ye no de ko che o de ko je points wo baabi eno so bua ma no so nya aniji okay ene o de ya mfa eti wo de menstru ma menstru pa cha ya mfa masro ha die ene ye be arrange meeting ni o mama na ma beje pa cha mate yen kokko bi ase ye mra ye da ase yen chi atiefo se ne da moboa ye mo abaso wama Ghana for ehun covid ye ye da wase so wo se ye de ho bo wo no nyame adaroma Ghana for agiato asidan Kenya management ye na wase asidan Kenya se ni bi do na start kakra abao awurade say de anya presso say ya hwe am late
say me bisa o de bowo ni bisa producer me management enu sa na ye pe no wo say nti na ye sa madam Faustin so be punish me emom nti mental so ana because na aye me de do so me dem feeling no so here wo say wo ani gi a o ye program na wani me ye serious e ba sa e translate kwa abonten okay aha nti ye ne management be kasa so mo de omunya me na me late nkakra o mo aboa mate ai but still no ya susu ji wani oh ni je say te call ya che nti me di shem say na midweek nti me di ashem aka onu ya na ka Friday Saturday Sunday Friday mo me aba Sunday Monday akosi Sunday ya da ko biase ya nhwe na yan kase eno ti na yes our product we ye pese enigie e ba fie obi wo ho a o ye diabetic nti du anopa na ontimi enni koko ni sa na ma no eno ti na yes ataju sam no Covid organic tiger nut powder obi a wo diabetes wadu an eye Covid organic tiger nut powder unse eye natural food supplement say diabetes a odi Covid ne wadu an a eboa ema wo sugar no rise nti da bia dwuma bia say wo ye bia no utimi ye na wo ye obi a wo hypertension eye high blood pressure na say mesika no a odi Covid organic tiger nut powder ne ye wadu an a eboa ema wo pressure no rise nti da bia wo ahoden na wo de ye wadwuma esan enuane nro a ewo Covid mu ewo soro yie ntinum se wo de ye waduane a da bia unya complications enti diabetes fo mo hypertension yese fi BP no waduane ye Covid organic tiger nut powder o soro no pa ma we enya de a obedi kan edi first thing anapa no atre di koko no e fe teaspoon no twa be se na na se num ana nsia na wa hu obetimi ni nsuo de aye mamum pi efite pia na ede unya pano a na de aboso udi a esanse eye natural food supplement ntino akom ennewo indi se cholesterol na ewo ni padua ni mu no se edoso a esan atadwe no ahoɔde nura aye kase ntino enane bad cholesterol ema unya blood circulation nipa dua no se ne Nyankopɔn se ye no wa ne se pipe a moja no ennamu se sade no do so nipa dua ni mu a na ama moja ni mu aye duru enti flow se ne open no e ba sa wo ye dwuma akra bi a na wa bre na wa koma e bo no peri se wo de Covid ne waduane a e boaw e ma o sugar moja no flow yi me da bia wonya ahoɔden se oba tan a opese onya nufusu kama ma akora ennom yie no fa Covid ye waduane se wonyemo a na wudi Covid no a wo woni nufusu any problem if you say Covid ni baboa ama wanya nufusu a ewo quality nutrient se akora onnom sa moja no a onnom sa nufusu no a onante ntem ontai enyare na eba se osua de a na dwen no eye sharp nyame nimdie mu no eniema ode adua atadwe mu no World Food Organization for describe atadwe no say a super food e de say be enfa so na ewo so no e doso o de Covid ye waduane a wanya hwe kra no na enye immune system no e boost immune system no nipa bia immune system no strong no wonta anyare da bia ho den ya de bi kura ka se eba nipadua no mu a esanse nipadua no ho den tino enkwamwa no ho ye de ma wo si ade na no kwan nti anopa na wadi ewia pon program no a na wadi meba panyin no hema meni na edi eno ano no meni na edi ohu se wa maso a no abetena wo nchen oni hospital to nkwanta ya pai mapai na o de stage no obeye sharp esa ebebre obi kan se wo de ni kwa se woto meda wansi Ghana ha ba bia benya bia to Freddy Mens or Dr. Mens a keo ho ye de bia koja ho ukopoku train pata edum ebi ho ABC Mart patase Ekus Pharmacy ewa Shaman ebi ho Little George ewa Tema OP Pharmacy ewa La Paz na nana boachi ansa the herbal shops e won kran eye Okranchi drug lane ho no ye de bibri akoja no opedodo atu aton obenya bi sanso na tenated herbal shops ewa Ghana ha bia Okranchi drug lane enu Kumasi nyina no obenya bi atom
Green Light Pharmacy e wo Sunyan ko ha benya biato Newborn Chemicals e wo Brekum Takradefo Herbal Shop Pharmacy bia benya biato Pharmacy Nimbie Herbal Connect FM bia Jeff Herbal e wo Mankasim say Ghana had the Janet Super Pharmacy e wo Takwa enu achi se wo won kran wo Central Region wo Western Region bia Gapson Pharmacy e wo Kofodua ohena na Herbal e wo Kofodua bia wo bia no se pharmacy Herbal Shop bia wa bowura ho na benya biato numbers no na no complaint ya na miensa so bia abroche for no so say ya abroche for no they say ya start here connections has start here they say Australia for e dia kodru McBen Tiger Nut oh ye be sorry am do na ma batudwa okay Ghana ha upedodo atu akoton ohia enchiremu bia 055 8400 265 and 0244 78 76 39 and 0200 77 77 number me san we die me so say ofra ko se nwumre no wo san kai say ofra ne amfa na bia ya pon anase ya bre ne ya da eno achi ba bia wo bia frɛ ne ni uni nkomo we Food and Drugs Authority for agiatum okay ya analysis nutritional fat nyina ya mo yesi mu nya tro ye ya di afafu dem akollab ama empanifo agiatum bia obakasa broche na ye no ya fepa Ghana he ya enti ba bia wo bia no fa covid ye waduane se covid nti mentwen se obayare ansa fa we no boni padua no ho ban akora di panyini di we any side effect bia if you say e aduane the person on the Ghana for no say e bia wo to me bi say ya na aduro ye botai ne say emma aduro enye waduane ma waduane mom enye waduro if you say waduane ye waduro a onyi ni che say wo yare da ho a wa wo de oni problem ni pa atwa wo ho ahia no unti mi nya wo ho nko nti ye papa pompanimfo a mo pension no mo fa aduane we ensi fie okay diabetes no complete cause ni ade nyina na form pressure no akoma ne moyi a fa ye waduane uyo bi a oyam ta timu a anopa first thing enwumere last thing na ade achi a menua ba obeyi wuyem ama ho bibia ye fine wanya hoden ye wadwuma ma wo skin nso eye fair because nimdie mu no nyame de vitamin E adua taga not powder covid ni mu okay and vitamin E nso eboa nipa wani eboa wo skin wo se ma no nyame bo mo soronko enti wo di aduane bi eye kama enche na wa fefe enti eye covid na wo die eboa wo ema esiesie nipa dua no se wonni atenka eno de eye bonus atenka no de me na me ya ambassador for atenka promotion libido no wo se man se wono mu nyini a esai awo ne pressure ne adwendwenti no na atenka no eno ya na nye wo mfom so a na se wonya covid no a atenka ne besa aba mo asi o ma ya bremu na ne ukunu mo de agimo ne wo se me man de ye enko retirement queen sabi o chen o lele na se queen nya we no so a eboa no ma ne wura so anije wo se ye no ye one plug but man na se unyi a na mo adwen wa face kajeje ni ade nkola school fees no ne asem be ma school fees won tua yo no fa ho be ye ni problem wa dakura na de one plug but man na ya na to be a abrabo mo ha ne nkwan kom ni ade ntin na ma libido no eno atiko but se nyame adawro ma wodi covid no a enkwam wo no a woni padua mu a ekanya libido no covid no eboa wo ma unya ne bio ma woni wura mo ne gi ma ntokwa afie mu ni ade no ba fom be ma bia na yere ema oni ne hia yi no eni gi ba de ba ko ha ga na ma na se bibire no anta amfre nkomo no so hu ise be ma no na wota afre nkomo ntie sere ma na se mo anta amfre nkomo no na ma ni gi emra fie na wo de covid no oba no be ma no di na oba no edi if you said calcium energy magnesium we ni nyina no nyame de adua atadwesam anya duro but aduane a boost immune system
ye den komo ne ba wie no me de number no to dwa okay e bia na wo baby o time on so intika bi ka ho me da se ezentina yes we ambassador you na ma so chem kra maji bi aka ho okay djuma ya ma me no ye da jam ya se mi wi time ni bi sa na ye pe no wo se ba sa wo so utimi nya ideas e de ye show no aha enti trotro drivers mo tram to so che nipa bi a wo ye adwuma 3 hours bia no se wo transfer 30 minutes e kwa na enye se wo betumi a sorry nante be say 1 minute na 2 minutes na onim na medine sa na memfa mfra bibi foforo nti anope na me ye me de fra molekuku na ne de no awurade na secret o de fra molekuku a eno aye sugar eno aye milk awurade e ba sa be dia feel na me say chiro baako pekwadu okay say 5 fingers na watwitwa agu blender mu na wahwe covid no be say half adu nso agum na wo mia blender no so na wo yade enumere ya me yewi wo de say fridge kakra na wura bobi na nso wa bobi mo ahwe ya mo be da ma bo ni bo nondu sa enya asem ketwa na ebasa producer chama ba adwuma ebasa anso onim mema no ebusu sperm no okay so pa wo a wo di covid ni waduane a ema ebusu sperm no for fertility okay na oba nso di a esiesie ne yam ema akoda tomu a bibia ye okay na owo nso a owo amomre so ya communication bia on se ntina me ka say we etese abe and that's a superfood okay so wonya ni bia try be hwe okay na wa be hu say eye eduane san yes and a year research was na for some time na obi ani ho betumi dey atadwe no aye ne powder mu hu say because ensuo wom nti ye dey fie miensa and a year research no e dey call lab ma analysis no yetimi ye ni nyina nti you spend a lot on COVID organic tiger nut product nti ye fe ni agro okay abrofo no om free Germany e ma yen European Union certification no wonu mu di bio no on say Ghana ye wade ye if you say wo di bia e boaw na wonya hoden say Akoma de wo na wo di bia omi say wo hia nchiremu bia 055 8400 265 265 one just a number nso okay 055 8400 265 asante range phone say number nso 0244 78 76 39 the whole Ghana region be will be a share number we nso okay 0200 77 72 77 77 0200 77 72 77 bia nyane die se wo hia enchiremu bia fa COVID organic tiger nut powder no ho a na ye no ni nkomo aka abrochirefo de abrochirefo no so Australia nyamia da Roma da na ye sha nkomo na se no ebi akoduru ho McBain tiger nut okay McBain tiger nut almost abefa bi ko Australia na nyamia da Roma se ne Australia fo di adanse no enya asem ketwa wo number ne ye +61 +61 41 44 52 315 +61 414 45 23 and no ye McBain tiger nut e wo Australia ya me adom next week so US so benyo modie enti ye pese wi ase afa na nyina no ye tena Ghana na ye di ade we ejini pankwa ye the COVID organic tiger nut powder ejini pankwa enti baby a wo bia no free numbers na waduane enye waduru ye botae kase nyina ne se o ma COVID waduane aye waduru na enigye aboman ye da asi bebre na eya meka se apemfo no mema no wo ye wadwen sa obanyim obi a koto COVID ni bi because ememe bi omonye mo ma enya akono o baby nyima nature say esu oto ana ne kondo ania
Sebi ejanan bia no ojina ho na ehwam. So we do we ni si wo kondra aida na. Na wadi. What you say sama wo se beboa wo. Eyefe. Ai enti yeda covid for ase. Producers Monsaka Agapo edini die ya asempa o akapo wona wakwa igbeda minimu ho akapo nana akapo no na me hwese mu benya no ai papa they say akapo ya friend na ye nyana ekwan be ne ebefa so ebehu na kira kwan me je mu dem friend opinion ya de friend na ye benya no wo hu me lad ye obinya wo lad ye wunya no me ka se bia na ya friend no wanfa anase ne phone na dumu a ne kira kwan ben no ebi obi ehwe anase obi tie onimu no describe na kakra ne ba bia wowo sebi obi betimi kura mayentie woni say ye fro ni enya wa ye toa wo ba bia wowo aha yeah me can say wasa kodo ye fro area 7 okay wono otoku nti dodo na afre ne sen akapu na ne ba bia otoku ko na eho sa aha ye fro ho sen area 7 hona okay akapo not saying hello no okay Mr. Akapo, good afternoon bacho na ho ye de me dindi nana ya me ka se free Akoma FM ni Onua TV o ka da fun Kumase me pacho papa na woto na sase no aha ehun asem ni ye bi se watwenwa watua ka bi na de aka no wada o madaben na ne nsa beka anapa no mo fone se isia me baba ko yare da doctor bi den metin ho ni sempo no mo le report about some medication bi ka so be so ya ye wo no so an ka mo tia ne ka ni sen tia wa ta do ne ba ho na wada o ma uto koko fo ye disen fufu ye oku yo fufu se asase na oton ye enti uto ye disen we ton 22 ya 2022 ya na oton no ye kwa bo mo kasa ye so that me can first one no we keep na me da 2022 na o sha se mutuatua bi ana se 2022 na mo ko akwan se what toy ni nsem no me ye gina ayo ho afọ ata me na me ye na o ta bu yenti ye so ni te okay bi sa na ye na me minister also so de me ni si chinchi menya chicha kakaka nutia manu enti last year 2023 November na me yiri enti ni ewu no no ya we enti eno mo na fa asama kwa edin enti amiti we ka me tia da dada kama tia ne kana manda dada wada ma fo no to ne sei 10,000 na what you mu sei 70 what you mu 70 it's 7,000 okay you breaking it down o sha se to your first payment who to ya say paper ni me han I first you pay the 4,000 first payment ada e wo sha se to ya na wo man 4,000 okay ono nso so ese 1,000 cedis na wo sha se to ya wutu ya ye kire na wo de 500 mienu be so ansa wutu ya 2,000 and the officer says come in mama to again o se wutu ya 6,000 anya ko because my tia I 7,000 aka 3,000 no check me I feel kan me anka sana ba na ye so me na me di ni ba no kwa o friend because this aka
Rebecca, you can't. Na receipt no wo. You know what? Auntie ebede yensa aka. Oh, receipt ni die. Esi abede mi wo de bi sen kameba. Ti wada man ke ma obe da ben sa. 1 month. 1 month. The sooner yeah we were no 15th July. Oba betua sika ni nyina aka no. Okay, wada ma oba ya for receipt no sania adanse die beba mu nti say ampa receipt ni watua mu 7,000. Nti mpa cho receipt no ba fabra. Mate. Enti wada ma sika no de bema yen na ye de ama no. Okay, mate. Enti 15th ye behwe wanim Mr. Akwaku. Mate. Okay. Ye da wasi bebre. Eja Bempah cho jina so na eja o say wetua 7,000. Enya no kure. Ka kire no. Eja kapo enya no kure. Aya bon. Besi 7,000 aso wetua enya no kure. Uzo wi mi. Okay, akwana me pass me test kan ni na o. Tie. Uzo wi. Hello? Kasa. Uzo wetua me. Uyi mi ile dance. Aso mi ile me wa. Okay. Uyi mi ile dance say wetua 10,000 ma. Me ile class. Afika no wo yire first one na wo yire o de aka ni na your phone so for me to ni na our phone so yeah. Owu dia ina ni no. Me ile no mi enu wan ene. Yeah. Me ile no mi enu wan. O se na ire no mi enu wan na woni mu no. Me yire no mi enu. Me de ada me ba no ni so wo yire me be to oba ba ko me ba boy ba ko e so me ba no class na assign paper ni bi first one. Me ba no dia wo ka no ada be tua 3,000. And me pa no ona ka he ni se ni na wo dem ma. Far from Sada. Japo point. Eja se wonu nipa yen sa safe. No me dimi so utro. Me dimi so 1,000. Me anya no 1,000. Me so 1,000. Ajotie 3,000 na obetua no. Ani me ba no. Me ni nyina wo dem. Am se ko. Eja so kakwamente. Na abaye. Oba na so betua sika no 3,000. Ti me ba no. Ana 3,000 na 4,000 yo mu ye nuanom. Enti so waje atum so betua 3,000 ka me o wafase anasa onana nka me no enkwa adwen ba ko ne enka so on the 15th July no on fa 3,000 embra 15th July me because papa no kwa de me afa so me fro phone pia me fro wa dum phone sise ama me no kasa wo ba ko na wo ba na fa phone o de ma me pia ma no wa dum phone be bo so me ansa in fact me fro wa fa Mr. Papo ampa so fro wa wo mfa o te ne voice anu aka te call no me ma kan de ese nyina me yiri wiye nyina ma ka je se sabe na me yiri winde o fere na nga dia me o te ne first camera de me tin fa nti wo ya we e me yiri wiye ni so de dia de che dia o fere ka je se sabe de skin ho o se ma ampa ya enya se de yina na ayi ma ka che no ya we se yiri we ni mu na so mi nua no mi ewu ye kan no we Iki ono aya we obi am ire yi he na mi ko fa se pa mi se de nya abobo o ire ba che sa o de ka utia so ire wa de ka so utia hu me scan wa wanka me ire aya re ntie mi Mr. Papo ti e besre eja wo de 15th July enya hwe yenjintu me predate of am scam Mr. Papo asi date no wonyintu de me ya no an ma Paso wonyintu mo eja wo deadline a wo de man ye da ben ending of this month for of am scam Mr. Papo wasunwa o say ending of this month o hia ni sika me tia ne ka nti wada ma be hwe wani mu Akoma FM ha wo de o say
baby, I'm one kind of means, can I mean to me? No, just a the two Milano. I had the line about now they are toso. Enti line na fra wa no pana ye de eno no ba ma na they are toso. One year, kata no say the time pepe so so no. Enti na nka wo be hia say wa wo be ba woni krata ni ye nyina ya dancefo se ne be ya kwasundue be ba wate ase ma try ave try na bra this be you Tell scan kan be di ka pa na chi ma baba jeto pa no kra ani ya da se ne woni ya twetwe nkomo boko fel so ene kama no wada o mama sikatua na se ne wa hye ye bo ne nko saa pepepe why me papa na ka so busa na me ni pe bia na nkata me no edi nkomo wo no o me a o susu sama me asem ntira na ma na aresa nti de mama ti o bibia kama ya da se o se o de ono so hye o bo se wo discan brand nne enne ya do nkrata nso be ma wo sani amosi aka nkrata na pepepe obeye ne saa pepepe ama wo mate okay nyame nsa oba na so yare de ewo mo ni se dan so me na ma amfa na ma koso sani awo cross kra ye de ye mfre obi ma gi date na so enti no date no nim se one ye wa akwan enti no date no so awon so send maye why won so send date no say ya bopo enti no sika na ba so e be di paper ni nyina to honom e de amount na sundua ba yo yen so ya da se pa so paper da scan so paper bia na so also one money receipt first one also first one money receipt first one na ya na man receipt scan bia no a wode ma me a mama receipt ba 3000 and I me ba wode and free e go buy ya and me dem go cash ka ma me okay ya ka te bia so e ba na ya 24 eja we dey we trinity o si July 15th until the end the 15th the omu ye nuanom nti enya hwe de ye ma no that ebre no na afa eduro na wanfa ma na de wo se ye na nasa na mmon a esi etu no na ye tu ye da se Mr. Papo ye da se ye no so da ma ko pa okay nyame nka ho amen your friend na say wo ba so na be kire wo adwen say anasa o kan side of the story na asumdwe ba say ya ohun ha wa hye yembo wa hye yembo wa hye yembo pai wo ampanso wentimi ani achinye wo ye panyini say o kan so ono wo be ye pe wo ye panyin enti eja wo de ye ma na sa abre no why ye man sa abre no na ye nhwe se obedi ni huni wo 15th July no a wani ni huni e bedware na mam ending of this month o de se ono no se end no wanya obeka so ono ne ka 15th e na wanti ase ending so wanya e ka ko tax ase so ntiaka enti eja wo de ma ye ma ya asem nya de na na yi ohun wo fa ase ne me oba okechire enti wo de ye nya abotre se ending no 2 weeks pe na dam 15th no enti wanfa ama na afei no de ye wo ho kwan se ye bekwa koto asase na tini sika wetu ya de ama no yen so ye da se pa sise me mafa o me nana o mba chope me banana oh the pesa o pesa eni me ba besra ofie nti sise me nana no me mane mfesika ni ebe di akiraje ama wate nti koda kan Akoma tu ye anwendwen ho mane mfa pressure bi amre why me da sepa ebusuafo akapo ene na atwetwe nkomo no na kafo de oye na no mremre se ya o na wa se status de o kana akodan oh ya
ya me wonse usika aka me hoda so na usika no be me ensa aka mu a wontua oh ya me nya osa so na spatus entua me ka enne me down obehye gbato so odem 50 be for na bila de ene ayeka 50 no so wontua yanko zaha chaku konda unimu no ona na captain under 20. Oh, okay. Or say over Tanasu say ya na nani age. Serious face na de kazana. No space no ya da pa. Enti yankwa Zahara homra. Medase obapaya na mede encha pace so be ma ahwefo ene atiefo nyina. Study dada ye be kai omo ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ene hindi haba mixture no. Ene ye de ho nkomo ene ho adanse pa ne pa ewo ye nrum ane ye de be sommo awie yi na ye de ye adura ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ane edikan sa aduro wei eye aduro wonso a oba ene bema ene ennom sa aduro wei eye aduro eye infections aduro kese pa sa uye bema na wo ho na infections adokoro na infection bi tise gonorrhea tetewo ha wadwene bema bi wo ho eba ne saa na ma ne bema no esotia na etie bo se ne bema no fonwa na fon eba ne saa so bema bi wo ho eba ne saa na ensansan abegu ne bema no ho ahoode e wo bema no mu no bo se ni nyina eba fom bema bi so wo ho a onya ennam yare bi tise gonorrhea impempi no wo se odwonso a na otim ansa na dwonso no etimaba onam so a wo se owa na ne bossa sauce mu nyina afọ na nsuo afiri ne bemam eba bema mentena ho emma infections endokro empraw na edura ebaboaw edura me kamfo dia maw se pabi sisi a ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules obabi so ho a infections bi ti se gonorrhea ha na dwene adokro no tete no emma ne nya homka eba ne sa na agya no jonso yaw na sama ensansan agina himfi ho aboso aba adura me kamfo dia ma se beboaw ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a white anase odepoa ene na betena ama agya no nkekaye nketenkete owa na ema ensuo egugu ne nkakra se bi pampan ewom aba de bia me kasa asemwe enya ahusiesie nkwane se obese wega kese no dabi ahusiesie ne se ubenya Zahara Mixture ene Zahara G capsules no anu maduro na toato so mame enu ni adura ebeboa ebema wa himfie ho no achi yopo se de ebeya nana besa abago atonkra asa babiem etoba ko ba bie to aduro bia o se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a onya na mensesa dakrope na atwa flow no entimi emmeye principal no na mu aba adura mi di ho adanse akamfo dia ma se beboaw ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a na tenka na ewo fom aba pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules echira kwan enu ni adura ebeboaw ebenua ne watenka no ya adura me say Ghana ha ba bia say herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop odofo obenya biato sa do we esa ye do won so a se odofo wo ho impempi no dwale a na yese de bibi enenam ho no na yese de ho ekeka won ketenkete odofo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules echira kwan odofo enu ni adura ebeboaw sa do we me say adagie eni nyaye ene de keka nubra ebomu se odofo wo ho na owo weak immune system onko de bia ye se woye mmere woye no phone ade obia ya onte brentantam no obo se onko na oteso wonko woda sesa kakra bia na unhunu amane odofo bi so ha eba ne sa ono nko onya infections a adura obia te enuma o recover tantam no obo se ono nko o recover odofo otisa pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ni adura me se odofo ebebo boost immune system no amonya hoden ko ba bie to oduro bia udi tobi mame na wan kasa adanse amaken Zahara Mixture ebebo odofo diefo na mesi
ebia na nkomo bi wo ho anasa odofo o pef eno ni bia ton fe sisi a ne beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo ye beko ye memedo no so na sa dro we me se bema bia o se usobihwe denti na me kasa me se bema bi wo ha wa ye mmere me se ne partner na se ne wife to no sanya na ayemhihia abeto no so because ohunu dia onye bema edura me kanfo dia ma se beboa ene Zahara Mankapsos emema na mo weak erection am mo tete mo yere no bema me sera wo enye sa obeto graphic amobi akenkan ama edura me kanfo dia ma se beboa ene Zahara Mankapsos bema bi so ho a me sisi yale ene na betena sisi yale ejeje no pa bema edura mi di ho adanse akanfo dia ma se beboa ene Zahara Mankapsos bema bi so ho a ne nkomwo no ayemre bema me si uni problem wa duro ene Zahara Mankapsos ko ba bi eto duro bia o de otaduro na bema bona no patu anumna tu no nto ato asoma me wo bo se omre ya wo ye ni nyina bema e be firi ho odofo ye be ko ye dura ye fe no hindi heba mister na se duro we ye dura ebo odofo bi a malaria fever etete no ene upe edura eku atiridi muwan afiri ni padua ma eduro ni dinde hindi heba mister so odofo wa poso ererew wonum nyina aye nyonyono asa jawo tipaye ni padua ni nyina aye hyehye odofo eduro no pa opia ko na dwuma so akopesika no ubonse onko a waye mmere odofo edura me kanfo se beboa ene hindi heba mister odofo o typhoid fever na etetewo o typhoid na ha wadwene ema unya honka no me se eduro na ba eduro na ne hindi heba mister odofo subu ha ni sugar level no etete no ha na dwene odofo udi fa hindi heba mister eye waduro faka eduro bia unum bia ho na the regulate o sugar level no odofo bi wo ha adwuma wo ye no obre ogina ententen eche ogina awiam che odofo me se waduro ne hindi heba mister ko ba bia ton oduro bia say your pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop o se open hindi heba mister odofo utoduro na de bia meka nom to so menum bi ne obu ho onom aduro onom na nopa enumre onom na o stepo onom ne continuous odofo mesrew nom to so mame se de be ya aduro no ebetime aye adwuma o nipadua nim odi ya ne se odi otoduro na nom ne sa mame na aduro no beboa odofo saje phone number sini biem ebia na nkomo bi wo ho 0246 34 83 34 0248 56 93 35 adofo de bia se mu emeka min se nyan kada me se bambo atrema aye chen ayare sabokitema etodofo men twen emma yare no embubu endo so emma won kadem ansa no wapekaristic nupa ye de bedwa so ebo adasa ebo afofra ye friend Zahara mister eni Zahara G capsules ye numboma ebo odofobia e boost immune system no amonya hoden esa to infection bia se biti se gonorrhea eni Zahara Mankapsos me say ebo be ma bia me se ne mantamu obi onama no obi ebo no ontra 1 minute eni hindi heba mister ene malaria mister tatahwe e wo marketa ebo adasa ebo afofo ye nupai odofo be bia eton aduro bia ya to apete ho na me show bose onum aduro na obeya danse no wakase characteristic aduro no eye medase oba pani wontra one na ye dey unse be ma bi wo ho a onamane abone samra ne se wontra ebi kura de bo ampe wontra one na se be ma no onye hwe wo mpa so dabi adane fe wodi omode sre no na mane de bo ampe papa je wontra one wotra o okwan okofa o papa je zo okofa on the otra one no oya de ono ebeme mu o ye beme o ye Zahara man ya dasipa ebusia for Zahara nupa no eno ena
ye cheche enkomo wo ho no enti no enti ani pe ebi ekira kwan nenom na bibia enkoso kama emmaw na bedwafo atena se na adwenkyere no papa de wotwa me say kafo mama ni fechire no mama na aka no de babu ni pakro sheye ni bra bre no I said director professor no ndin ko kaka o say producer outside him I want to say 200 and hey me refi kura o I said director professor abompusa ya kwa kwaje wate ya bajimensu mama chira waju papa jama se mene mame Kuza bi so bongo for the no problem. So bongo for the no problem. Say na ya on ye yi dey bi si wo na ye dey aye ho aduro. Ye wo problems o. Me meti ana me ni atenka. Na atenka ateko. Pressure na bila de mame. Chese so mi mu amentere. Me da woti. Ase nipa ni titi me. You say reference abi de ne kama no. Nipa no do. On ni pa na ma. Ye de na picture nyina ba. Flash house no waju sika. Sa, ma yen da ba na obat na ase ami aka. Ye betro ne ne. Ene to ne nkra, yen to ne nkra. Ye o de ejai, ene ye be frɛ no wa anya. Wa so selection. Where aka na I really want to men no so obi de. Wa so selection. Mama, for agent rebe na we de. Na me fa akonya iso na machia nua bia otu kwan eye N17 load. Waba Freelander. Omre me acheka ochina o. Mama ka kire no. Me kodi ampesi a yapoto. Potohwe eguso. Tumre pe ne kusua ne kobi. Me ba ye nyina kwa chese bi nso mu akama. Mama o de soroko. Sa chechire banku. Ewe. N17 load da bia ne ye de. Agric. Bisa se banku no wen wudi apesi banku na wen ewa ha ti epon amenya bi edi na meni wo ho N17 waka che wa ba ne de Sabera me mo akwa abadwe tebi aso pamade o mu mienu enuafo no o mu bi ne wo anti da bia ya mo ye advert na mani ache na wonka ho da o ma advert nso de ye bo wa ha ye bo pa me aba o se da bia ye bo ene cross ye mo se wono wo landing wentie okọ chele ndi wenya ho amonita sabra bia wo bia metia N17 de ya ye pa ode ye kanso mama e ho ne hia me no ode ye ka to far greek N17 bibia opebi abetie ne nkate kwa chete niema obedi no asa obo ma asem na to ogu ode ye ka ode moka amen umbrella lunch obedru nura enya hwe se na oba no anso akodi apesie amen okay mema ne dia ba ya ye onu afamra yi studio ha no mekasa obi pe bia ye party ni osanwo mama na wo ye LPM ene dia asa wo ye LPM mama no dabi mema na kwaba o mana kwaba de no mama kire wadwene obi pe bia so ye party ni ade engagement osanwo big conference a odi ye ni nyina ya te je ni a tiefuo kasa de na ye de niema bo mu nim na chese what ya kirechem se de bi e kire nsemu aye papa yasemi me kura o mu hu de me hye da aka kire se ewi ase ho aso papa enche asemutie wa ya ade ama oba ya aye makono pa se woni bimpa na odi tua mabu no Mr. Kapo baby wo bia mabu ne pa mama obetua ne hia assemblyman Debbie ahokyere wo wiase na nso obi o wa enka o be se kofe wunti onya bi ma no ke frɛ no si aye frɛ nkrofo okeka na dwene basabasa boto bi ani die ama Akoma FM
me say urade se obenya sika no no de aba na mu papa so say ono mfa boga enye so ai ono okuta no crutches na we yakwa ware mienu we guy pa papa ne say July was so wampere wo jini sika wadada na che but ye de urade asese wode abetu yanimu a wantwea no anwofom ahanti se na wo se esre urade na at times bia wani deska bi so ebeduru ho na ye nyina ye nipa ni asan disappointed ti wo ye date ni mienu no meto na mani age pa okay na mani age free say obi be ka cho so 15th beje wo be ko na de okogiska no ya mfa ama no na akoye bibi basa na ese watwa ntro se no ada papa ni mpo a oduru Akoma FM no ode ahobrase amaye me de no na ya metwetwe free nipa ho me pa cho what ya say ada ya masem efam ho ben e say atuma na da some be cheche we wan cheche bebre de papa nkan bi o se eye nokre me yiri na free mu oba ya ne yiri betimi ya free mu ama ho kire aba ne so be 4 years ne ba nso free mu kan ebi kura yie no okobo obesia ne be yeye na nso so ya amo ne nsa enti oto ne kada nanim se ne yiri wu ya cha de wode wo ka ne de wo be kasa ache but emu niema ne doso ebi anso se ne ba ya rote no ho hospital at times mama free ensem bebre na esi tutum se wapa ne niema abubo ne so ahyase no wa anwene na wo se nko tuetue ne 2 million kwa ka woduru baabi oh na ya na ye me de beko obu oda bi otwe sika kese ai so oba ompa adwuma da otwe sika kese ansan no aye adwuma subi a ochechire ensuo gu ko memu a kada bi atansi de so benya bi ato aduane so ho enti me de urade ase aye me fe me nshada ni match e kan wo ye da ase papa je obaya akwaba majoso akọ bank aba on bibia ye boko yo enche producer be fro wachiri fantastic bref o ba menche watiefo ni ahwefo mo hwe sabe o was last time ka cho say asasan sam Ghana ha din o di echa issues bebrebe obi akona asase so okoye hu ni biom what you say yakuna say no asase ne so yes issues so asase do so ka kwaku ninja asase ho say ya na ekoku kwaku ninja sie na asase ne so those days kwaku ninja usa unkai mami unkai kwaku ninja akapo no or a very smart man what you say o musa waba afide kase so e na o kasa into o chusu ni wise ni ye na sem abaye de what you say sika na che papa ne say no ono ye dom ye nche what you say mo ye dom ye nche na to a certain point no say baby odu no onya kwai emma sase ne ho ma ye ne ma baby nti sadia o gem e di ama papa se woni obi be ye adwuma asase ho na oni wadu baby no say asase be se meton na mom wo a me ne wo ye ho adwuma no e na me je asase ne mu e di ama nke efe one find 1 billion one find you e bi o say 10,000 Ghana cedis 100 million me kwa me tire me say 1 billion no say 10,000 Ghana cedis 100 million sikana no na what me tue sikana say no 4 to 5 acres what tue sikana asase be e dance no e wo say hwe o ese hwini wasa wo gold kra wom papa ne so free de ne nchen ko se ya ye tu gold e wo honom ni esika kokko yes o si 2019 on si asase ne so olma si 2019 on ko o so bade asase no e yem fofo ne me se papa ne so obi ma ne nkɔhwe asase no se ye nya adwuma wo so from 2019 be se sabre ya so ko no kɔhwe na se ye adwuma wo asase 2019 be sabre ya o riska ne be ka ho I'm telling you because o si papa no unim kasanti oh metia me ba metia mati bibia ase waka ne kama yeso ya sa my time account 100 million how many years that person ditua o yirewu o be wo fa but o yirewu o be wo no uni di wo fufuo sam kwan papa kokra okuta crutches no di free all 90 crore won 100 million akasem o si 30 million o so 40 million en krata chese wo tua manaka 3000 fabia papa no so di office wo tua manaka 4000 no o munya famra na ye hwe bet me dwe papa no we no more edi na say so mo hwe na say wo odi ani mo no wo age ko ani mo no mo we kra be kaka no academy o timi nkasa kra o timi ma na fesika no o twentwen so nyame fasa ma papa ne atimu a wafa asase no me kacha akako se sas kana aka no ene meredo a odi ama no
o ma ne pa ho my story bia ya tese ne kasa de ba ne kasa ne etimi convince enough what you say 100 million asase no ko fa bi wen galamsey asase 100 million so papa ni jai no twa bibia wi na wo kasa wo de asase ne ma o mo be the rightful so metimi atu asase sika wa asase ne so a 100 million abenya wo benya enough so at times yen promo ye bam say there are people yama o the right license o mo ye mine na e legal o mo jam aban en hye so so go for bi bana say ye kase ye ba be adwuma so a yes ka be na bedi so what you say it 100 million a check class o mo ye do ba radio so TV so bo di akapo ma o be di radio so TV so e be chirechirem all because o kase denti o kase dey entimi touch enough all we need is pay the money ye be papa na sumo bi ma na basase so ba hwe bi asase na duru o be kokoro odua na ma so o twabode twabanche fi bi otu eton di enso se bibie ni o ye ma o nti no but ye be ba hwe asase no ye be hwe na say from that time why ye djuma o so ba be si na dia na ye kwase ebo na obu papa no ye mo discard bi aka ho onye very careful asase won se mo Ghana ha edin papa no se ne ba ka ba ko pe penyi o na tu kwan enti onye obi mpo ma ne nko asase no enti when you privilege pay the money na fa asase no na ni ngwa se betra radio so na akakpo de ka enye fe so wo kasa de obetimi akasa nti yesre na 15 July ekwan wa dia o kakọ na opanyi so wampinyo because ade na che ending so what say nka utua ne ntama nka on fa wonye den ema once ode wa ba hanche se uyusu wa adwen techniques bi e de biti papa no on twesika no na asem emfa na asem ko simple fe simple and fe that's right asem nyina no o discount be kan papa ne ko be na me so ni mu de see form sa na obu efu pa abetra papa panyi say sika ka 3000 4000 no money 95 for dropping na dropping ko adi ko in and out no ye gin 100 cedis kan ko aka say papa no ye guy o wa ware me you ba say o be me ware me you o say it depend tiro and they do what they are o be me bisa say o be me ware me you ana me ni Akoma adan tina ni Akoma me ware mami adan tina ni Akoma oh so Akoma na betimi ni mami no atana Akoma sasen Akoma na obi a wotimi handle issues what you say because a mami no share no be yakrafo there are issues and so Bempah na wotimi handle issues we able so ware mami no ene na asama fa wase o asama fa mase reverend sia say obe wa mi also so for what to do so what to do no when we na wonken so for when we na wonken ba so for we dey fache so obi dada nti we and am do answer when serving so age atum so obe ma ye no kro I say we so for age edu no or small girl like you obenya problem o yes obenya issue to no for yes obenya issue penyimfo na omo ware small girls no omo issues put it to reverence here beautiful there's obetimi aware no but echire no obviously enye say o ware no obetimi aware no all right but a man no omo ye young no ware penyimfo no omo sa twempra wo bochi na say o chire ma mefa ana ubu na bam me ka che na real obefa penyi all right na na bi last asi a chese ye ko boss of from mo go ye no oh so for na nyina wani wo na wonken apaya ma so for life papa dey me program so what you want dey so like o sister no macho o penny but still look young wa hwe ne ho so na ro betimi atwika no no dey me timi nkire I think say there's a Sahara for them I think there's a Sahara for them Ediana so for pa na wo ye no no so for me papa what you say so for your papa me na shia ye didi nko yo dino oneni pa na nsa to bi so a encho be ye me ho oh dey ka betu ne fo because we are hot we too hot me and love too no for we too hot me are too hot for him that's a pie dey no your water or your hotter too hot adwa this is the makam ho abom na muguma ware o dey kire bon shika na ene fese tatabas eno ye wan na men ka hwio ese mubu papa na bemu o ye school bon shika no ai ana me ye sise tatabas
Odi e kire waje akapu. Akapu. Ya akapu won. Akapu. Na me dem ka na akaku. Ya me se krowe mo ho. Aya na me nipa bi nyoma dwen se omu nim nyansa se no obi ya na omu nko ade ye bo mu different no. Ghana han esua. Oni obi aye adwuma. Wo se Thomasase na papa na maintenance. Unua ne to asase ma wo na waye so adwuma. Na se na bia wo kwa wo megema na wani afi na wo ndo bie mu a. To bi so fa mane. Da bi o se ne ba ne ma na aka baako. Panyin na atu kwan. Ni nwia mo nso mienu mo wu abum. Tina na kura no so obetom. Na se ne busua na ase ahia na. Nya sa ase na ahia na nso. Ena ye ka se kodofo koko a wo beko. Oh ya 16 4 acres na woka no. Eye 16 plots o. Ena me che se wo ti azisi ye ma okoko a wo de ye den. Kokofu. Me de wo ho me mfa nya hwe. Ya minim dem de be ye pa. Me de me nko. Minim dem de be ye. Me nko. Se hwi be kwa ye ya kwa me nko. Ya eye 16 plots asem ne ye ka no. E depend ba bi eda. 16 plots. No be a bombarding the amount 100 million. O say ye mfunfun. Ana mo ka ne se na kwa ye kura ne ye do di si abronsan. E di si abansoro. En ne kwa ye do kwa de ye adwuma. E de ye poultry farm. E fonfon ne se ye nwura mienu miensa bi na etuetu aso. Akapu na no ye de papa. E na waye na adwen se aba abontinti me nka ne kese. Na me susu se nka se de na no si ye de. Na wonim de we yesika se na nka so nko fa sa akwan ne so na nka odi tua papa yi esika ye de edema no yesi yesu a yesu so yi yare eni wo hia ne ahokere ebi ato papa su na ni afi so wo yire wo obewu a papa so yare obewu wo yire da hospital papa yi so ono so wo yire ne mu mienu ya wonye ne den oda so ba akon homa Uwo problem. Papa no so wo problem. 100 million 10,000 Ghana cedi. Sisi ahun, na mpeso mubu kwase a na G20, G30. Sika no 100 million na wutua. Champion half. 100 million. Na ekoba ni 30 20 a na adwe nyina ne se papa no every physical wo de ma no. Eso papa owo ni date ni bibia accurate. What your 6,000 is also what your 7,000. Nanka na die na si ho kwan se wo de ne sika nyina be man anase wo beche mu mienu ye besre no ye nka se ne yiri nwuye ya se ne yiri dofo agya ne honom ya se ne baba kwa wu na ebisa da hospital papa onu so wo yiri mienu owo ma ogusu ba akoma on se ni anwode ne papa you so crutches I was every month be a review. Sika ben na one fanko from 2019 up to this time. So cause what do interest or this what do interest. Yes, I come in kwa home. Yam fund 7,000 in konkomano. Na yam pa mo beto asase no. Na yam value papa no ko benyeska bebre. Because tibia papa no wo onyeska de ayade. Obeto nro obekọ hospital obekọ ne ira kwoma. Ya yam pa mo beto asase no. Na nko mo nto no mo fund 7,000 ma no. Na papa no wonyam faso ni binya de. Enfrit because akapa ye na adwen say papa no bia ni fiedu ne manu sisim na so nyankopon betimi ato ne sa afre no nenso nyaw na wo ware mienu obeda contem sa eno de enyaw na wo ball no oso wadi be 84 years oso 81 yeah ni wo fe pa nyankopon ahye de hyira no na obi ahu mobo tete no hu omo free kronketo no ba ye fe say krombe ye adwuma no eno ko se hwini adade na ya hoho nko a ne wa asase ya wonim de ntia sa dome ye nche no eno a eno obi ye dome ye nche sa ya wo asase be num efiso wodi nokre dome ye nche no de ne bato yire ho a ya obeti na wokokufu ko be edu na nipa na wo mo ye dome ye nche bia na ne de baako because me ne ya che menya baako me ne papa so fa ye ya che menya baako se me me ni within 10 years na me ye dome ye nche be 10 na ya me wa asase sen enti so obedum wo sa ya wonya wo bone o onya wo bone ewom se kua adwuma de ya ba wo ye na so o kire bonya sansase ni nyina obe wo se me ba wiase no me be ba obra nti e be sra kapo se de wo kan ye me mom ne na me papa ne ya adwen se nkan ne kro wo se nko twa ska no because 3,000 de nhyɛ de nyeske bia ache but so wo se 15 fo a ya ditum ye beka ya no atum ne ya twa 15 fo no eno de ye 2 weeks e di enum ya nyankopɔ ɔma ya hoɔde ne na onfa yendru saada no na dani du na sesika na mba papa no obete yenka one papa je mo ba kwa hwa na nana bila wo honom na ono otimi ko obo ase ko ka wale se maneska na onko jeba akoje ba na ba ko wa sa grupon
Yes, I hear. I'm in fee. And you was I say. Ah, sir. So propone na woka priest akwa. We am in fee. Oh, sir. Ai, papa na chiri. Ah. Na na bila beti makwa jaba. Oh, okay. Ya tia ya dasi. Abena mame. Number wale. Sa. Wenyabi. Wenyabi oh. Shaha. Eni ewuti. Reverencia. Say them go this of mami o. Apevi ama. Aha, ono amu. Oh, okay. Odwen ho sen. Onkwanko. Odwen ho sen emfata me. Oh, why not? O hwe skin na hwe me de no. Mba wo nso na kan katkase for nkora ni bi. Ai. Say na nabila na yebusia panyi a. Aware no obetinem. Ah, ono so de obeye. Ntoma ne de ada na 20 years. na nabila obefra ntoma 20 years na de aba program na ase. Abena mame, yam toma de. Mate. Abusan ye to so na fe yakọ eja so ensem hodo ewo ho no ye de atomo so ewo akoma mu nsem dwumadie so bedofo hane nso sa wo ya baye a wasi so na wo age no se 20 ho no eba wonyenye fie aduasa ne papa na wo ni swade hunu ne se dache bi wusu begina TV so na wakasa abubom ache wa mamra ene wa mane ase a ene na Ghana's most beautiful no afide no so audition train no etu nyame ya adom abosum ya yewo mi ane da etoso enkron train Babelande ewo Kumase ha aha ena yefa emaya womo ano ate suku kakra brofosem kakra erabasem kakra wutimi fa ho kakra ejinagina hele ne so kakra no sama no ena yefa womo se nyame ya adom a Ghana's most beautiful no wo Kumase ene ne potamodia wo champagne for ewo Meclan hotel eho ena audition no ekoso wadaroma empanifo the criteria bi aba wudi so enti waba wo ba no ahye nso se atade a wode ba no wa mo se GTP print no mini skirt enti wo pam no ukwa na de ntoma ne matelani a no aka chense won twa ne hot information se ba bia de kono yesi mini afei top a wudi sisuo no eye white na emo manenya tank top eno so na eka ho na afei hyese wasiesie wo ho fine de dikan wote wa mamra ene wa mane ase wo ma mekasa wa bra wa no entoto mpa ho confidence no eginemu a wo betimi ashine ene na opportunity enie san so betimi ababe the next queen enti bosumi ya ne da etoso enkono anopa na wo chepepepe ne mpanifo aboade ewo Meclan hotel na dwumadie no konso na sa hunti ewo sa wa wo kono wo ho ye dene na apomuden efamusu ne menina ekekesi ani ansana watumi akobi enunti ena mekanfo p work natural 1-3p garlic mixture edroni bi ede amount ebetumi abopa esiese nipaduane ni adane dane ne mani ama bibia ayekama immune booster no na hoden no eba fom oyade bia etoa na eka won ede atofom enunti eno na eba be boost immune system no ede amount o pressure no pomuden aduma yefo echese ewo high yebetumi ateso ama na bafom afei ema no menstrual pain no wo bi se enidane ewo meso wo de to 3p garlic mixture edroni bi na enom hye nefa adansidie no ebra yade eto so ni nada edroni betimi aboa eyi ede free wo hye so sa garlic ne nko ane atwemu nsuo ensuo bia enka ho ena afei enkenja enti wono mu anachese ehye nipadua no mu kena na aboa ma nipadua no asisi yie fo ani chibo heba ene pharmacy shops ahodo mu na ekopa edroni bi enom eto na edroni wom na ebontu to afesi yie yede garlic kokko ato ho a ehye ne nsuo 0248928824 0201000021 Medafo Matadari Hospital semen kan for information wotenka woni padua mu se enema nkoye wo ho faw na wusika kakra wanya no wo pe hospital bi edwani a kire na afa ya show se de be ya wapomude ho sembe ye kamade a Matadari Hospital ena mekan for edi amount general OPD wo mu ye bi e wo makache surgery sahodo yemfa enka sebi sekan enkeka woni padua na ba bia yade no ehye ne yenyin firi ho no yade so mo ye ho adwuma maka to so oba wo fa fura etwase ye show down da nyinse no ma na abosome nkro ne
so a what to say kwahia awo na chi e wo se yefo ne so e hye dipadia no hye akoda na wode no abawiase mese ma na amokondo se mo be chma de ne ho mo be ma spices akwa ni mu ingredient na ye kese wo ho na ho ye sham no wo mo e wo gynecologist as adwumadie no wodi scan ahodo laboratory test ahodo ultrasound afei ambulance service e wo ho no mo e ko ba ne se yade ne ye mo achire mfa nko ba bi a eno so mo ye ho adwuma 24 hours standby generator enti yenum kanea e wo fie ho no bibia ye kama ma wode wani e chemu o Santase runabout go filling station no echi na ne mpanifo edi nkomo wadaro ma eno o nkasa e wa homan so ansa na wadrum for 0244088918 and also say 0244691759 0540171409 me pacho yenko Congo ointment ready sadi ready corn beef ready nchunam ready mpunam e ho ne yakwa akopɛ wo ho na kyese ready no ate apo me se wo kondo se ready be ya fefefe e be ya kono na ache eduanum na ehia se e be so kane asansa ready no e kasama ne ho e ye Congo ointment na make am for e dia ma esiesie ready nani honanam nsansan basa e kro e na age ni padua no e bo mfa nkɔhye adwale e honam no nya na enye Congo betimi aboa ma ready no aye kama etu de kodi adanse na efa adanse die no ebraba de obeba beka sa abna mekan ye sanse eye kama se enkoda na wo mo ba na diaper na ye de bobo mo no enye obeba na ne to ho ko me pacho emfata kope Congo ointment ni bi fa akoda ne to ho na enye moto kama natural ventures enti edin ne kasa e de ma ne ho bibia eye natural 0249017101 0204616161 Charistic Ventures wo moda Roma ena Zahara Herbal Product na ebuso ewe adwaman so me pacho wunti ena edroye ya twapete ewe adwaman so o kanshi drug lane enro no sede esije adwuma ewo ho herbal shop pharmacy ena chemical no so eka ho bi enti woten kan wo nipadua mu saniema nkoye body weakness no ejejo sexual weakness ewo ma ene emememu eye Zahara nipa no ene betumi abo eno achi nyade wanka wa aye krankro no eye dro we ne betumi abo maka to se Zahara nipa no edoson enti wo kwa na wo bisa se we ye de ne se ne sitie ye betumi ama wadru a ebetumi abo 0243348334 anaso se 0248569335 me pacho yeso no pa na ye pe edro bi anom ansana ye fredi akoye nwuma so a good morning herbal mixture edro ba kwa metimi de mensa esime bo akanfo de amount sansa edro no eye papa eboa ye kan se ya yenim de ye kanti ene ye ka enti wadaro ma wo kwa adwaman so a bisase ye ma good morning herbal mixture edro ni bi na etonom ni freni etobo ana ne nan esibi bi so enti wo pese wapomode hu nsem eye krabehwe bibia eye fan good morning herbal mixture wo benya kra no pa no de kan enu medro no ansa na breakfast no watimi edi infections ahodo no etu ase deku a emabiem body pains yateka osayade no eya menstrual pain in a disorder afei sexual weakness pressure ne diabetes no wo mu ye anuafo kidney ni liver no so saa edro we ne betumi aboa ama bibia aye kama makacho se doctor 3 days na nsa pepepe na wo te yade no ho popoye se etu ede free ni padua mu etifo ni chemu ne kope edro ni bi eto doctor se wunyini ni awde ni no kra nto nchia na eni kan ne no enkasa ansa na edro no watabiri sika ede akwa akoto 0246594117 0246594117 obaya abna yedase mesime dase so why N17 eneba uho sa eneba uho so yeso wa baland you nti ene so opon na abefa ho a sawo na ode nkra koma no wadaroma so on fire share mre matse meme pa cheke Peggy Pejolof meme pa cheke okay Peggy be Pejolof na bila be pe fufu okay spatu spa betie Queen Sabi Edwene geli Ope Gabins mama pegobe o ompe Ebusia for mame ye birthday wishes ba ko embrana ye ntone adie Beluchi ti happy birthday way
birthday nchia we Africa dance so honom say enko emma Kwame seconds owo enchi K dance also no na wadwuma mu enti happy birthday to you Kwame seconds owo enchi K dance so ene se men we show emma o nyankopon onhira na onto wo nkwam enchi de miami krom o miami krom yeda wase kwasi yentoma de amra wati beluchi yentwa ye homra sesia di no me se ya waresem enti mi fa kwa data housing down mi ko ene edom we hodo da ya makuma ya me no mi ntimi ngina ho ena mi ko enti mi fra mi ante se edom wo ntimi ntwen ena wo se saade a mi ko frankedua uko ho kwan so a eho na ben omukurum ntimi nko ho na mi ko report na bia police for no ko hwahwa ni maame a ombe ma odi akwala na aba ena o si yo mi ko na mi ko to papa no na mi report asenu man onu so ya mreni ntimi to omuka ngona kasa ni nyina wie ya o se na ne edri de be man wa ma o charge inti ji se ukro no asa na odi akwala no ba na me se na papa me woni mi kai de mi nti ase mi krokro no se de obi a obegya mi ba fala no mi krokro no se de o se ji ukro no na mla asa ma wa ma no se akwala ni nti brefo no enche se openi bani dachi ena mi se openi bani dachi ne se oye na ye fre ne se papa no wa nye nti munje mi ba bleme o se mi obeka na waka nti no o kasa no se na mi po mi say mi credit ena mi money 20 cedi say ji na factor credit mi pese ne mi pen won ye ma mi na mi yi odo bi nchile no o se mi obeka na waka mi so mi ntimi ka say fa mi 20 cedis mama ho na mi jaye na mi ba fi fiti hono mi da menna afi de be ma no mi frɛ no first no mi frɛ na ekɔ otimi ka kire mi frɛ no pe na mi se fa phone no ma ba na me ni kasa o se eni nye meka sa mu kasa tantantan no eni mu meka sa mu kasa tantan so ni so ni be kasa tantantan de mi fa phone ni ma na mi se wo ya boa oni mi se mi kasa ye tantantan ene se bio se mi twa so ye tantantan ana wa be di twa tantantan no na o di abewo ba e ba ne de ye ofe na wa be fa mi ba blame wa fa mi ba mle me ma police achu o se wo him fa ye tantantan 87.9 Akoma mu nsem yedem live on Facebook sanso so ena yedem wo YouTube Onua TV enso so yedem yeguso a eka akpapo ene ni fiewura asem no Reverend Sia mi papa bi mpacho brem ya me de a bibie ma no kan ayeho ahun nkofo a chese omo ye spectators ene womo a omani ma jogoti zubam na nkomu nyaaya nkom beka omanka chese affect womo no aha adwene pa ebi nyankom beka ho se mi hunu se unza di bu eben obi betuma tena de ho a nice obi wo hanom se ya wo kan ye na onu ni nyankope ope wanka minim ebredo obi sika yerai na sika na yerai no na I say oni pakro nam form onam hon na sika na top form ndi ya top form no a wo hwehwe no na wonhunu sika no ndi ya kire no ana ohun se obi afaska no ana obi se nipa na afaska nso nipa nso me dia me first kan mankofu bibre twem ha but obi eni ho first kan ti ahwa na nipa ni yi sika no de ma ona na se sika no enie afi na wo mo wa kire no hu se next Canada ho ni niwura so atiase enti bibre hu no se am se my overtaking enti me pese ya ba asam no so okay we ase boafo ehun ona unse papa na kasa mo no osi oni obi a obetimi akọ asase na so akọ efuo no ahwe se de yesi kọ ede ama no ana wu nipa na akapu a wo no oji wudi ye from beginning na one ne ye domienche no a wo hunu se o trust bi wo mu because domienche a ono ye ye no odo ye adwuma enti ase ye adwuma bibia ko se de osi epe no but afi kusdu empempenso a wo hunu se de said the assassin at Tiano, or person Danny assassin in the den, at the mount, and entiase, a year juma. Mwaka,
amante ase aye adwuma wa kyerɛw sɛ de obesi atɔ no onso wa kyerɛ ne sɛ de wa hoɔden betimi afi o start sɛ wutua sika ya sika wutua no sɛ de wa nkasa opɛ so ɛno ana me pɛsɛ me gine mu ka kyerɛ papa na sɛ according to Jeremiah chapter 5 verse 17 was wadome oni kura ɔde ne ho atu onipa so na ɔde nipa no na basa papa no agi nipa edi na ɔde ne ho to no so sɛ because of say the sister T adwuma ni nti no me hu no sɛ sesesi akora no asase no medane mawa sɛ de tie bia obetuma den atuaka ana hwɛ ɛkwan a ɔde ne nam so de me pɛsɛ me ka kyerɛ obi bia na sɛ aha na aba na de aba na me eka me nko a unse one papa na candidate no no kɔhyɛ 15th ana papa na so mpene ɔpɛ ending ana ogitu mu sɛ ending enti sɛ ending de a ɛwɔ sɛ ending no ana yɛne ne yɛ den ɛka ho asɛ we are say you have to cut your coat according to your size unse na mama obrofo ba me brofo the special one nye bi ni na de no and I'm wanting, I'm going to Debbie, Papa Nibi. Be you two out to say fresh. So, and no nam person movie at yes, I was say, a coin be a sono. What me a day, it ya Papa Nesika at the mano. Na asumji a befi because Papa no all bar all through steps na kora or bre. All silence on a Papa K and a dini isi form. So be a next time on a call the first way see I then abano. Nipa wo 84 years so and then no nyame ehire nipa bebre because mfinhia kra nyankopon e de ama nipa bia na 70 years according to Samson but okay Isaiah say odebon yefo a yadome nimpo no ebidi mfinhia wa ha and the papa we say otimi etoto na niam ya 100 years kra obenya e de obi susu say papa we be free mu nne ama nipa na akapo afes Canada ene adwuma kwan bia so no yen aha abana de abafie ana ha no bie no ho de na asema ba ha asem no onibem odi asem no ba se de asem ni tie bia no na oho na one bila kantanka Jesus aware sem obetu ka kwosesi asase sem ai oduru ho krache edwom nkom akomanto me yembet mi na investigations na ya na emwanwa there be na say obey investigations sia na ona mo we criminal papa sawo hwe so because obi a criminal on we smart o bibia mu so at say no obi am trusted on the penasem because me na aye adwuma bi me na adwuma bi bre bi atwam me ba ha de bi ntimi mo so nkire me da nanse na ofre was papa mpese me ka wasem o kan na mba manum who say papa we a criminal papa dia me pesa me kan say rade adomo a enne me tena ase anopa yi o kyena nso me tena ase anopa na tie me yi open a sample kura Kumasi airport runabout okay eye ba akopɛ to fa be ka bia be si airport runabout na wa fa ka say oba ebuo krom estate junction ɛhɔ ani ba bia onyame tumi ekasa ɛhɔ adansie efie ɛhɔ testimony house ɛhɔ problems last stop wadie bia yera na wunhu no wachina pe na ohwehwe na wunhu a bra awade nam so na kyerɛw adekora yera no ba bia wo obre aso sɛ ware aware no kwan asi emu ato bra na awade mfa me so na aware emu ato no mimie mfa mawo na bia wo ka fo me nkyerɛw ma nkohia no why you adwuma bi for long years 20 years common 20 million kura woni bi da bank bra adwuma me ma kyerɛ wa wo bɛyɛ no just 7 days pe the 20 years wanya no ubetuma nya free adwuma ni mu enti tumrika na bra ebuo krom estate junction eye ochena anopa 5 o'clock na matrasi 11 na mapon oba menkasa ye ode ba no o tenase no na me ka kyerɛw fa me number is here na eya na u preach wa ha so e days ben aha no me preach Friday anwumre 9 o'clock ana Saturday anwumre 9 o'clock oh say obi person hunu di wo mi mu
any nyame tumi any anwade ne nsenkyerene a because baha aha na de o botaya ye de bae enti nya ha na ye be preach but we preaching papapati a wutie to asomu a wutie me preaching na wa na odi recover because nyame tumi eye adwuma enti from a number is here 0244 88 14 55 0244 88 14 55 sa spirit bi awaro honhom bi enne woda na ode obraso se ware unya ba makura mane nse ope but wonnan so da no na obi ni wabeda nyame adom awade amayadom o me achede me pese bi bisa asemi mimi aba na ne naye jepim no yate nanka akuzi sanye ma kosen omuguso yo ya dem pai bota echiri pa okay but nyame ede ho achi wade amame okay ya bompa ye ede ta Dr. Mensa achi so you betuma ye bia no timi ye mani wie peye de a okay shaking bia ni okay wantuma nya rade na meso my god ya dasi abusiafo betimi de wadwen nkyere aba e was 0243114497 ye bie phone lines na tum enti ubetimi afre 0243114497 032249803 032249803 0243114497 ubetimi afre. Good afternoon. Mami, I want to say. Adumo, now swear. Offense, so yentie. Yeah, Joe. Papa, no, one class and then it's because anytime you have to enter what happened, I am 100 million. But I don't think it's going to be all of them left. Who account to you? One of them. And now we know where it won't get started. One for the first coming and then we are. And that's how. What happened? Yeah, that's it. Good afternoon. Hello. Hello. Wait to me engine so. Numbers no 0243 114497 0243 114497 03224 98035 03224 98035. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho dinu baby akase free. Me pacho yenti ofa ben. Pacho papa no pacho no you fit it ya. Me go you change Akoma Pacho yenti o chire wadwe. Pacho Edman ehuna it is so many you should be the part of the yes, don't be able to Sawa. Yo yate. Kuma say hanti wo de ewie e be frɛ. That's all. Another frɛ your number no, your production line. The production line 0530. That's all guys. 0530 50 7849. 7849. Me patron. Onso betimi e de wadwe nkyere no aba wo 0243114497 0243114497 ana say 03224 98035 03224 98035. Hello. Good afternoon. Yeah, Joe. Dino baby afraid. The phone calling is very contracting. Me patcho.
Apa level you. But I, oh, baby, Is it one hour live? I'm not saying, oh, baby. Never see Papa and you learn if you can hear. Who line is as a movie Bempah. Yeah, Papa no, Asam no. Maybe Asam na sabi sa too. Yeah, music also. Ben, you know, the Ghana for. And so, all will be too free. The region, no back, but do or your hoko, and a mechanic. Or where you be beer, a Kesenka, not or Kesenka Papanukua in Israel. And so, they come to program now, can we, one first come on my return as not for you for me, I'm not upon a musical. Yeah, that's it. Any what drink, yeah, that's it. What drink. Hello. Good afternoon. Sounds good. But you didn't be free. But you are some of the consultation. But you ain't you. Papa, no, dear, no. Kabaya, don't go to no Papa, no chicken for man. Okay. I see a person to see Papa. Papa, no, you may have Papa man. So, boy, no, they play Papa. Yeah, that's it. Good afternoon. Good afternoon. Nyamia dum na swear. We didn't be free. Mr. Barcelona is a couple. The parents is good. And yet, we don't know how anyone is talking about it. So, I got one of the Palestinians. I can't get a good idea for your child. So, you can be here. But the first time I'm going to go, I'm going to have to, you got it. But yeah, you can have a conversation. And I end up most a month. Which you know behind us. Okay, you about the time you yeah, that's it. Yeah, that's it, baby. Good afternoon. Hey, Obaya. Papa, Adumo now swear. 1937. Loyal listener. And your mammy, don't touch a mechanic. Papa, opportunity, man or the assembly guy. And your friend, you couldn't take Scabby. Uncle Tom. Now, a drama or the man when you're ramping. I mean, man, not a guy who's in that's all. Yeah, that's it. Good afternoon. Good afternoon, Pacho. Didn't baby are free. Yeah, the man asked. Yes, I'm not to see it. I'm not to see yet a panel about it. Because 2019, so about years to come on Coachia. And to the man is a Moncotona Sassano. Namun to the man, not a panel, Monton the Akama panel. The people panel, no, I didn't see it here. You will buy a wine and number. It's a Monton, Namun man. Yeah, that's it, baby. Good afternoon. 0243114497 0243114497. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Pacho. Didn't baby akase free? Your phone is up for me, Missy. Me Pacho yenti o. Pacho, I can't take a mechanic. Papa ni Papa ni mano. Okay. Yeah, yeah, that's it. Good afternoon.
onso betimi de wadwen kire no aba ye be for na kakra na ye production line no eya na empempi no enkrofo ehun eye 0530 o pese oni etwe nkomo bia na se ye ntimi ampeke o call nso so o wa asem bia ese wo kan pacho eya fra 0530507849 0530507849 WhatsApp number no 0246 766060 0246 766060. Good afternoon. Afternoon, sister. Wait. Adum now swear. Oh, sister, see, si koneyentio. Mr. Majin Senses can no man I do so betia. The name is some baby young, some maybe so the friends can manage ya. And you are quite dear, and then was some of the woman with the man. Now, I don't want to reform. The mockery. Yeah, that must be. Yes, so I am think that the seven in a rat. Now, for see, but you can't explain. Ojo sopa 1937 or crash for pa. Good afternoon. Yemfa jumedi enisi. Hello. Phone lines na aye she say obi ahem no. Also betimi afre bia na watimi atom. 0243114497 0243114497 and I say 032249803 032249803 ubetimi afre now the wadwen kire no aba and I'm in a sports for never year Jumao. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Owusuafo Akoma mu nsem no yentime mfa ofrefo bi abiem aha na ye di dwumadie ni nyina besimi producer na Bila Kantanka sanso na Spatus Kwadwo sa akode MCR ho yimabo adwuma pa Timo technician ono nso so obo adwuma na obo taking pa pampe se ya na odi be ye adwuma Rasta ba ko pe ahofe a odaye mu Kwesi Beluchi die ko Facebook mehusa Frank nso enenanam hobby owura na hwan okay ote Reverend Sia Apa Life nka sanso so na ote Queen Sabi Debra Banka ote nenka ote Adwoa Fati sanso na Fresh Boy Papa J ote nenka midin ede nana ya Owusuaa Bempah nyame adoma ochina yebehia makrao. The station